saa cia bilingi wa mauvo. Nisialilika mwendoni wa saa 3:30 wa thanthatu wa matuku 11 mwai wa mbe mwaka wa 2025 watinda tamusisa mwendwane na ukethana na uthota nthini wa bilingi wa mauvo nitawa Caroline Mueni wa Muteti na nina Kesha Rondinda nthini wa bilingi kwanzia ya meko mauvo alatumanengie uito nthini wa bilingi wa mauvo nitau alatukumbanesie ni vamwe na awa usivitali ni waka ngundo level 4 kukule silikali dhini kesi vitali usu. Watani ya matakitali masako kuungamia mukomola wivaniwe kwa mbiwa wa kwa mbililia. Minista wa uiti barasa kwa Asia Kenya mbewa milioni 11 ni maminite kuiandikilia na SHIF. Na kaundi ya Kitui kutongosya mutiani ni wa KCSE mwakani muvitu ukambani uombe. Bilingi wa mauvo. Na tuyambililia muvia wa uiti na uima wa mwenethi kauntini ya Masaku ni wendeka kwa ilo thukumi sivitali ni waka ngundo level 4 amwe mwawo sivitali ni maiteta kanave na mathina maingi mekumbilite sivitali na awau meikala sivitali ni masaa maingi mateo thinikiwa engine mateta kana metu mwanza mavinda onthe kukuno visa kindu kila kina uito mwingi ono ndumwe na kukwama kwa ndivisi ya mbesa kwanzia ya simu awau maila simika kuiva mbesa selesele obathukanu na wala ni wa serikali ya kaunti ya Masako boni mutisia na mauvo ira na mama unarani enende methru maitambuka kwa hospitali no wa kangundo meletakana vena mesele nyo mingi na wokutumia ilungu ya samaisa uvikiwa na kuthenikiwa mavatamo ne wai ne no kie na nundu netindie muno bana atinda na ndiki hospitali ya deba ya kwimindo ne deba ya mbulaza ne nangilio mu ne wanenga konwe visa na kuna na nenga nyongili na tiwa ne mothei ila nzio kiye na oka na meai makata mandite mambia nei kwa mabende maito twako ya kwa biseya te yai wai kwa mabende maito twao te yai wai kwa mabende ina mea kwa taika buku munande kiene weto munene weto talwa ne no kenye yui malea vyu ona mwana ke omwe wa lonzete nondwa yende bandu na ndo angalea ona ndawa mbeke onemwe mwikuje ndakitali iba manenga naenda waka na meombona nengine malaile undoa nanya ni na thina mwinge muno okia ko saziana atana yitwe kwa kiate na ndina kunda keyu maibingwa neba nondo tokiete ne muno wethe ya maibingwa ateba te galande mabingwa indi thino la noni kaibwa ingai namo makona na ngai tindia apu tusaile teba akotuna lungwa kila kio malalaka muno ni kutumwa kuno visa sia uitinza kano ithimo imwe meweta walethi wanaola nyomwelu wa kutungi ithimo sio thesi vitaleni uyo na muno visa ila ume utumwa uthio kuno nza thino wa mazivitali maki mbene afu ni ukite baba kangundo nina thina then ndakitali andu matala ngekwe ultrasound but nye ni ukite baba nisingutethekea banu ni sivitali ya serikali nundu keka ni kuini dhoni ndio private lakini but inatumwa private ni kata okia bata saziana ata wase babandu wa kliniki wondo baile matakitali ukia basa 6 then naiba emsha but ni ndio na ndakitali almost saa 11 ni anza yaene ba ko mindo bulaza tieba sivitali ne mwangalino yeba hoteu na kebe tikino ni tamaimwe na nakuti otoma wa nondo na okoni yesimo amwe ya kiongo ndena ya kumindo ko ibisa ya kiongo nitwawe Masako na zindi ne kata no kana mwe na ndandikie balo na inandikie siwa Masako niende ngatwawe isiana ngazimu kiongo alea
inekata Otauma ikulia vedho na utheu mwingi yuluala nyowa ndivisi ya sivitali uyo mawetata vamamethitwa maiti ilovia kana mbesa selesele vate kutumia ola nyola wa kutumia simu kwevo ilovia sia uiti siena nasoka netwe silingi ngilile sia cash ana mwana anye motumia simu na ile na mwana thie valizitini hailea na ayeta nini aitwa hapa ikindu kita wona saisulu amongela kivu na ndanendo munenga ndawone ni awanisi akuiva kivu na kutumwa kola utumiwe ndo emomisio enu twesi okitaete thina nigenda mekale mamulilizia ona mamulilizia sindu ila twenda maineso mwandikio na visa tutumiwe twathi kale twathi kokunewa tala Yuma mwendanga wanakondia masaku mwandu wa vinyanditi vamwana misa mvyani wa uitinja sasi kasivu kukunikila udhukumi wa sivitali uyo na wikithia kanani wa lungala valanga likoni ya uiti kana ungami wa sivitali uyo mewetakana maende na usisi ya mathina la methi tumayukilwa ni enenthi Ambe mama ti ambao kutongia muvea we mwana nundu wa kwembethia ila no kaka ngundo ni nethi ya kwendawa lakini mama ni enda kutabia neza vyo aloleketie ko ground ala mongamia masivitali ya ni enda kuya they ya various paiki ndo meze kila mekweka ko sivitali nundu wa kwembethia etha management ya ile tembethia zepo sivitali andu ao on the meno kona mwaitu onge bao kukaza aile tembethia eno aitwa inyakwa ona yu ndaneza ko kaitwa kwa mama jambe sivitali kangundo kwendawa ala methuko ngale kwa ndawa meza wasawa lakini kindu chetu ko konge matakitali ala maushungulikia ene ba andu mekwa mana zanu kethia ba ikindu zani ona uiti wete aimana theno la sivitali kwa manda mngavana wa bina wandeti woize mathina ala manini mako ita ba sivitali ni akangundo ithe twetha twena thina wethi andu maina agwa mana nondo andu magwa mana 2027 mama no ketho ite kibelai ukaza kuwa nao kwetela no kwa na maito eno kate moite ngiliele ina zako no visa amino ko no visa ndena kindu kengi utona kweka kwa utu kulia kwa taina nda ya mwaka meke thoi manda mngavana wa binya wandeti netwaza kuye kwa muo na twaze sivitali ziendawa lakini uiti ndwende atha matakitali mo matevo tabadhali matakitali mekara matakitali mongelwe kaundi ni masaku nyeni toboni mutesia Ngwatanio ya Manas kunana uvongeni wa masaku ni yaungamia mukomola wivaniwe kutwaigwa wa kwambililia chumwani tuendete uni tina wa kutwaisi onena ni na silikali ya kaundi ya masaku na kwithiwa na wiwano wondo monyungu nyisio mome uthinikiwa katoa mondo ala meukilitie ni kwivo kwamba tuandeve kuandikwa kwa nasis angi kwa ililiwa kwa mawithululu kwa maudhukumi kati wangi Daniel Mongele na mauvo kwena na mwene kivila wa ngwatanio ya Manas wa kaunti ya Masaku ni kana juni mamini yovikia wigwano na silikali ya kaunti ino na yetikila kwani sema unungu nisiomo kwivo kwamba twendeve kuongela kwotelo wa Manas walilwa mawithilo kwa mauthukomi undumwe na kuyaniwa kwa mawiwano alame kitembeni tunanenga leta notice ya mukomo December last year na itithi tuwe katika negotiation na serikali na umonde twenda kwa sakana mukomola wete kwambia matukwe 13 ndu yambia nundu umonde nitewe na tina serikali kana nemeza maina ngandu promotion ile sine kaleta kwa bila ya sitene ngane kwa twenda kuyandu maituka na nurses masioka uyani na nundu ready to reach a deal kana twa ndu twa manaka nandu maitu mo promote wa kwa twenda muvyano ndo akweza serikali niweze kisa kiyo kitu ndo tunenga promotion nake minister muvyani wa uiti na muandiki wa kaunti ya Masaku Dr. Muyanda Mbuki ni maili sekana maiti ya vya yuluwa yengi emekwendea na kusukumia kuona uiti kaunti ya Masaku ulungito ndo vailite nikenda mwenende wa Masaku watone kuata uiti ula wailite isione siandwani na sivitali ni wa Machakos level 5 atiye mwese yaothikia ya andu ma Masaku niyo one of the most important things to me na netwekie exactly na ende omonde netutangazi andu ma Masaku kana strike ila nurses ina nengane strike notice ila nurses ina nengane netubike kwigwa na namo na omonde netu announce netutangaza kana uiti no kuendea kwitha uilie nesa strike esu Monday wa kwambelelia nde thaje kuo kwa uiti wito paiba ndo welika wasiwazi onomwe na ndio loni otabia bokomi alange masilikali wa Masaku kana maikethe wenaki uyu ona banini ketumi governor na mubango museo yolowa not only althukomi masibitali ende muthukomi wonthe ma wa Masaku
ni notanu muno kumumanyithia kana strike notice ile nanganitwo ni manases maitu inambia wambilile matuko 13 ndithi wa ni kwindwa ni twithiwe twikalile nthi na nurses na executive na twetikilana maundu ala manenda point 10 ila manakula sikwe nitupikie kwetikilana na excellency atunenga resources na atunenga budget na twapikia kwetikilana na nurses na twapikia kutimiza mahitaji asume namo kwa kuma waambililia ila strike kwambia ndithi wakwo niendwa ni yaungamwa na manasis maitu nimekwenda mema hospitalini na nimeenda mena utanu na me motivated kwa uwe nende mama saku tiende na kuthima hospitalini maitu nitukukwata mawiti twina ndawa hospitalini maitu onthe ngavana wapinyo wandeti no mekite sure kana twina ndawa cia kutosha nikana nende mama saku mathima hospitalini maitu mabikie kuitwa ukaivindanila ngwatinio ya manas vanthi ya Kenya na inatisia kutwaisya mukomo kwambilile chumwani twendete vala juu kwetha wivucho kwa ene nthi ma kaunti ya Masaku itina wa mukomo sukuungamwa. Daniel Mwonkela, Mutungu TV, kumuvanza wa hospitali wa Machakos level 5 kauntini ya Masaku. Akenya mbewa milioni 17 ni mawetwa kwithiwa meyandikithiti na kinando cheo cha witi cha SHA kuvikia yu ene nthima yende kama vikie kwi yu miliana kwiyandikithia ni kana kutetheka na maudhukumi ma witi nthini wa masivitali kivathukanio. Minister Muvyani wa witi Dibora Barasa ainene akaunti ya Mombasa kavindani kala makwatiania na serikali ya kaunti ya Mombasa kuendea na walanio wa kumandikithia ene nthi ni wakule serikali cia kaunti kuikithia kana ni maandikithia masivitali nthini wa muvango wa maundu ma digital na ilani nzie mwe ya kuthuima uthukumi masivitalini. Angelina Musena Mauvo. Ainena kavindane kala muvia uwa uitwa kwatiania na serikali ya kaunti ya Mombasa kuthima iseso ya kumandikithia ene nthi isioni ovuma na kuthima au ala maende na kukwata uiti ungua kinando kiimbia cha uiti cha SHA. Minisa unu wawetikana kuvikia yuyu ene nthi mbewa milioni 17.5 ni mavikiete kuyandikithia na walenyo amakule ene nthi maike kuvuthisya ni kwithiwa nukumatethia kukwata maudhukumi ma uiti masivitali ni onthe ma serikali. National level, we've had more than 17.5 million Kenyans that have registered under the Social Health Authority, and we are happy to see that now we are integrating the NEMIS data into SHA registration so that the parents can identify, and if these are their children, they can be able to confirm, and this has actually been piloted here. We are happy about the kind of collaboration and cooperation that we are having as a county government and as national government in order to have implementation of the Taifa Care up to the last mile. Nukuetekana muvango wa kuandikithia masivitali maunduni maki digital ni kutethesya vanene kuthima maundu ma uthukumi sivitali ni ovama na kwa ile maundu ma oiti aikule serikali cia account kukwatiania na muvia kuikithia kana muvango ni waila. We are happy to see to be able to distribute the digital devices in the various facilities, and we'll continue to support so that each facility is able to be digitized. That way we can be able to strengthen the referral mechanism, the surveillance system, the community health promoters program, monitoring the number of conditions at facility, at community level, and as well identifying areas that would require support in the matters health. Tunaweza kujua pia dawa zile ambazo kwamba ziko katika kila facility. Kwa hivyo daktari akipeana dawa na peana kwa hapa. Hakuna mambo ya kutafuta karatasi, sijui notebook, notepad. Kila kitu ni kutumia system ya kidijitali, na hata hivi sasa tunavyoongea naweza nikakwambia ni watu wangapi wana malaria, watu wangapi. Upande wetu sisi hatutokuwa na zile details. Mimi kama gavana sitokuwa na details nijue ya kwa mtu fulani ana maradhi fulani, lakini nitakuwa na details za kuweza kujua watu wa Mombasa kwa jumla maradhi ambayo kwamba yanaendelea ni haya, na pia nitakuwa naweza kujua ya kwa kuna ilani ya kwa dawa fulani inaanza kupungua katika facility fulani. Ona huyo vandongo inaene nthini makulu maike kulicha siasa maundoni meokonia uiti ni kwithia mvango uvanite kumatethia ene nthi onthe mevoma ukwati munini kuikithekana maina atiwa itina kana kuvinyika kavindani kala makukwata uiti masivitalini. Mwenye macho haambiwi tazama. So kuna watu wanafikiria ni story.
Gavana ametoa mwaliko tarehe 1 mwezi wa pili, mkuje hapa kutazama peke yake, sio story, kwa sababu kuna watu wanashuku na wengine wanashauku. Ya pili, niongee na magavana wengine na kaunti zingine, waambie Mswahili alisema chada chema. Hii mambo, na mimi nawaambia kweli, hii mambo ni sawa kuweza kashifu kile cha kukashifiwa, lakini kama ni kitu ambacho kwamba kinasaidia watu wetu, and we just blindly decide that we just want to castigate everything, kusema kila kitu, yani wewe kila kitu ni kibaya tu kwa vile kimfanywa na mtu fulani, kila kitu ni kibaya. And I'm glad, mimi nashukuru Mungu, sababu nashukuru Mungu ni kwa sababu ya ushirikiano wa viongozi, serikali ya county, serikali kuu. Leo ile registration yetu ya SHA imeweza kupanda. Ngilivotea Vilingi wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa, nita wa Angelina Mose. Tuisonga nambe kaunti ya Kitui ni yandikithise utalo munene wa masukulu alame kienesa mutianini wa KCSE mwakani wa 2024 ile mbetani ya Ukamba kwa kukwata alama ya muonza na kwambata yatiwa ni kaundi ya Makueni na indi masako yosa mwana wa katatu vala masukulu kaundini ya Kitui maende na utani ya mausungi wasu na alimu Kitui kwa dhana kukwatili la kiwango kiu cha yulu ile mbetani ya Ukamba. Skulu wa imwana wa St. Thomas Aquinas katheka na wewe itongosya kati wa maskulu maimwana Kitui cha udhuloni wasua itina wakukwata miniskol ya muonza katono imwe na kusinda skulu wa imwana wa Matinyani ulawe dhito uitongosya Kitui cha udhuloni wasua. Onesmus Talo ni watombanisi ya Mauvo. Kaunti ya Kitui ni yandikithisi watalo munene wa maskulu ala mekienesa kwa kukwata alama ya muonza na kwambata alimu kaunti ya Kitui meikwatirila muungamo wa kukwata mboke somo kaunti ya Kitui no kana kukwatirila mosungi wa kiwango cha yulu. Kitui ni tongwese yatiwe ni kaunti ya Makueni na indi kaunti ya Masako ya yose ya namba 3. Kaunti ya Kitui hana mama maskulu ala mavikie na kwekanesa na kukwata alama ya muonza na kwambata Kitui School ikwati alama ya 9.5, Muthale Girls ya kwata 8.5 muonza, Chambo Secondary School ya kwata 8.5 muonza, St. Charles Langa ya kwata 8.5, Kisasi Boys ya kwata 8.1, No Secondary School ya kwata muonza 5 Santa Jalas Girls ya kwata muonza 5, Chuso Boys ya kwata muonza 5, Meiwane ya kwata muonza 5, Yato Secondary School ya kwata muonza 5, Bitini Girls ya kwata muonza 5 ile, Ikanga Boys ya kwata muonza 5 ile, Zombe Girls ya kwata muonza 5, Chondoni Girls ya kwata muonza 5, na Morio St. Thomas Aquinas katheka Boys ya kwata muonza 5. Kaunti ya Makueni ni yajukia namba ile na maskulu ala matonisi ya Makueni kwa namba ile ni vamona Boni Girls ile kwatie 9.4, Makueni Boys ya kwata 8.8, St. Peter Clava ya kwata 8.1, Ketondo School ya kwata 8.2, Mwani Girls ya kwata muonza 5, Kaumoni Boys ya kwata muonza 8, St. Joseph's Kibwezi ya kwata muonza 4, Makueni Girls ya kwata muonza 4 na Boni Boys ya kwata muonza 3. Masako yosa mwanya wa 3 Ukamba maskulu ala makwati alama sia yuluku Masako ni wamana Kadhiani Girls ile kwati 8.1, Misiani Girls ile kwati 8.2, Machakos School ya kwata muonza 5, Camel Girls ya kwata muonza 5, Matungulu Girls ya kwata muonza 5, Kabaha ya kwata muonza 5, Machakos Girls ya kwata muonza 5 ile. Skulu wa mwana wa St. Thomas Aquinas katheka ulawe Kitui cha udhuloni wasu watongosya katua maskulu ma imwana Kitui cha udhuloni wasu na kusinda ngumba osya kisoma Matinyani alo kwati alama ya muonza 5 na kulika katika katua maskulu alama ya kinesa kaunti ya Kitui. Na principal skulu wa katheka Michael Muthui iweta siana mbewa ya na imwana ila sikalile mutiani wa something wa skulu hulu siudi kamtheni wa universities na mwaka oma vanesi kutua ingi ya na imwana miongo 5. Babo na siana ya na vino kuna kienda university kwa sida na above na mwako tuenda itoa siana ya na imwana miongo 5 university asiri no mchana katika boys tandaman mama kana tuende kabidi mwanango tuongelesea na mbingi university. Munini wa kembini wa skulu na kiweta mitua mesioni chakitina cha mosungi wa masio iweta mitua mesioni maendeena kumelunga noka na kukwatika na mosungi wa masio. Department ya kutasiana ila isikabu na muno
na issue sila kwa marifa obe issue ya discipline yoka itobia ngao mwalimu alimasoma business guidance and counseling ikabala na tomuku kuambi issue sisi mwende kibilo wa maundu ma myako nthini wa skulu Winfred Kelenzangi na akiweta kunenga amanyomo ithiuluko masimu mwana ilasi sia kwaila ikutethesia vanene kwa sieko sia amanyo kutoroka kuma skulu na kutumia vinda yonesa nthini wa skulu na kecho nthe keyete mosungio ma kwaila infrastructure katheka ni improve mwana sana ni atachia kwanza ni wa infrastructure ni vitoni frontline kunena na CI kunena na ministry ni kanaito ime provide mbesa sia kwa katheka undi yende na kwekala obulate ni tunaki ukuta mwana sana wako siya na situ from indicators from outside na ni tuone tu ukuta so whatever kadi ndi tuende na mina very modern gate tuendezi na situ si ambavu approach adimu maskulu omeiweta mapanete 10 syllabus kwete na kana kutethesia amanywala makwikala mutiani wa muthia wa mwaka o kwambesia kuyombanisia mutiani wa muthia 10 syllabus itote ne then twige revision na make sure alimu monde ni matethesia na lazio sio za maximum karenje asiana wethe ni sia campaign wa field engineering medicine na actually architectural engineering ngenda wethe ni sia rona kwekanesa evidalocate na mwamanywala marika class cha form 4 ni maweta kwekya kipito kukwatilila kiwango kila chelelwa ni class cha mwaka muthelu. Our parents and teachers, we promise them that we'll work hard, as our school motto says, that self-drive for excellence. We're going to be self-driven so that we may come up with excellence and have the great results. Kwa maskulu ba kaunti na Kitui ndio na kwekana sana kaunti ya Kitui kutangwa sebanda metani ya ukamba na maskulu na mapati alama nzio skulu wa St Aquinas kathekani wongo ukienda kuandikithia alama nzio hadi maskulu ndio wote kana kwamba je musoso akisema ndio wa skulu na kana manywa kudame andu makwe kwa watu ambao kwa ni wa onem ili vote blingo mavomo tango TV kwa maskulu ni wa kathekani Kitui cha vilone wa swa ba kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Mbunge wa Kilimbunge cha Masinga Joshua Mbithi Mwalio ni watola mutii alimwanene maskuluni kwa kilo kuweta takwema kunenga siyanya kana mitheneka utanika na kuiva fees wa manyewa Mwalio eweta kana siana mbingi tasithitwe ituma misieni ku maskulu sia vingwa mwambililioni wachu mwake mbunge uyu anena kitathini kimwe cha mathiko isione sia ulutia kikumini Masinga kauntini ya Masaku. Sukulu ni vingu iwe na kila mzee ukamukuli hapa alama hivi bisi nani ni mono niwo kanatiwo kana ko moyi ne moyi bisi yisi muilango atite ku maskulu sia bingwa ne mbinge mono o mwana wa bikie na atumwa ona alimu ne madini onzenya in fact ni zenga mono ma principles siana ibinguye Tuesday indi Wednesday sinenzi yani ziogeta ade siasio kio sio osu neko no baba principle baba pia the principle kuye siana namba ya mano yake yuni meona ndo pia nyanza nimeona tiki dudine kwa tambue sio delile aina kutuma siana osio osu no moyo liwe ola twatula aitheme na kindu maiba mukaiza ngo chuma kemukili mukola nithia muikua yani nisilili unaona kwanza bandu bapana mato twende aneza bana mato twende acha nesa na nibone kiye bidii nongela mbasare yoka ngili 3 ilagana orphans onasio ona noitumiwe ai Messi ni vitu sponsor kana kau na tuiba mwaka muima takangika ndulo katindaga kwito kazi yana ndulo monde dizia na ukiwa ndulo na kana wakibanga no tema makakwe bia mana Mwalio nikakuwa na nikoka Abu ya kani ngune na Mwalimu kasioga nundu we yundu ndonge wekara
weka kana tiwo ona twandiwa no meukua twenukia umusina baimo enda limano mete Naende museisa mwendwa ekatumbe kwa saudhumo munini ni tusokethetie na mauvombe yange. Tene mwaka mweu ukanasiana maundu meu na mibango mieu Mutongo TV na Mutongo FM nisio isese ila itongo etie ngalikone ya umiloni wa sua nde ya Kenya na nitukie na nzianzao ya kutethesia ene biasala kibadhokanio kutanga sidia biasala sio kwambe ya mwayu wa Januari tanga sidia biasala waku na itu kila muthenya wiki na mwai kwatho wa museobyu na uisonja biasala waku kiwango kingi nikenda ukwate ofa nena na pita kwisila noti monza noti thandatu itano noti tuyanie biasala situ bamwe mwaka uwa mawadhimo. No withukiisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongoefm.co.ke. Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Nikalivu ingi museisa mwendwa nthini wa mesa ya mauvo ni kana kwa ilia amaniwa alama nekie mutiani wa KCSE asiai na ene yanda kivathukanio ni mathuthu kukwata mbau mawendi ma amanyiwa kukonya kisomo na mautui ka kivathukanio uni kuma kwi Jacqueline Kingola ola ni mongamei munene wa skulu wa secondary wa Tala Satellite Matungulu ni kauntini ya Masako. Jacqueline easecha vatani amaniwa kuendea na masomo vate umwe kutiwa ute ni kwithiwa ve mianya mingi ya masomo ona alama kiuvundi. Tunataka mundu siana situ nimekienesa katika mutiani wa KCSE 2024 vala mimitu inongelekelea na 0.2 nitithwa tiitwa siana 13 university na ningwenda kuetakana siana ila ite manage ku join university ni qualified ku join TVET institutions sieke course ila isiailite kuanana na guidelines ila sionewa ku kingi ningwenda kuwetakana pesia na inyi na skulu na yetha si discourage nundu maybe nisiona mundu ngi wa mini skulu na labda leo kwatawia kila kana kaile ikia bitila yako nikenda kapasu dreams ila si akombeneka teusisia mundu ngi kwa unenda uthuthia asiai makwate sia namba ibindane ye ikwatie matokeo imatongwesi amamigwa nesta nikenda ma select courses ila nzeo kwa ukana nikailo support wa muno nundu kumina KCSE ti kumina masomo ni maile kuende ya nambe marika kwa sila mekwenda nikenda metha matonda kuitethia mami sia nile sieki mutiani nisia iloma na kana kukwata matokeo tivo mumino kilio kisomo kwa asia ni maile kusikithia career guidance ukithia kana nikesi kwa sila ke kwika nikenda withie kaina se resort isu ina mana. Mutongoi wa kaunti ya Ilovi Esther Passaris ni watola mutu mwalimu munene skulu ni wa St. Anne's Girls Mosene wa Ilovi nundu wa kuvingia maniwanza wa skulu kumana na mokwedhi wa matena fees. Esther ainene ya Komarok Mosene wa Ilovi ni wakuli alimu wanene kumianisia na asindi ni wandivisia fees nundu wa seyengi va Kenya ni makunikite muno kiukwati. Alafu tuko na Kibra. Lakini ile kitu ambayo ilitendeka St. Anne's ni mbaya. Na ile kitu ambayo inaniumiza sana ni wale walimu ambao waliwaeka watoto nje usiku ni wa mama. Inawezekana aje? Mama, unajua mtoto wa kike, saa ile unataka kurudisha mtoto wa kike, you have to hand over that child to the parents.
Uwezi kupeana huyo mtoto ati nje ya boda. Na najua inachunguzwa na tutapata majibu what exactly happened. Lakini nataka kusema serikali inashinda ikituambia hakuna mtoto atafukuzwa. Lakini wazazi, mashule pia zinakuwa na shida. Zinaenda bankrupt. Kuna shule zina madeni, hata ule mtu ambaye ana supply vitu au hata ule Kenya Power stima, hata maji, wanakuwa na deni kwa sababu unatuma mtoto shule bila vitabu na juu yake unamtuma mtoto bila fees. Na unajua uko na outstanding ya miaka 3, mtoto wako form 4. Unasema serikali ndio italea mtoto. Kama tumefika hiyo kiwango ambao serikali ndio italipa kila kitu. Sasa ile serikali inasema ushuru, tuseme sawa, tutalipa. So wewe unapokuja kwa Mama Dago ama Mama Esther, ati mtoto hajaenda shule mpaka saa hii, anangojea Mama Dago na Mama Esther na wengine. Really? Hiyo ombe Mungu akutoe ndani. It is wrong. By the time November inafika, unafaa unajua kuna transport ya kurudisha mtoto shule. Saa ile Mama Dago anaingia ama Esther, we are at halfway. Kwamba mtoto wangu aliarrive shuleni, najua nilimpeleka na 2,000, natafuta hizo zingine. But CBC will work. Si wameingia year 9. Iko mahali mmeitwa. Lakini utakuta mzazi hakununua vitabu, hakununua kalamu, anangojea pia hiyo inunuliwe. Wrong. That is why our children are not performing, God forbid. Why? Because they don't see anything that you buy, even a book. Very good. Ngwatanio ya nthi yonthe UN kwisila maofisa mayo matongwe ni mwandiki munene muveani wa Mutiyu Teresia Mbaika ni tambukie kaunti ya Makueni kuthiana vata wa ngome cia kiwu kaunti-ini nthini wa kumantha usungio wa kutoa wa muo wa kiwu. Mwandiki munene muveani wa Mutiyu Teresia Mbaika eacia ndambuka yeye na kielelo cha kumantha ngwatanio nthini wa maundu ma Mutiyu ko alani vamwe na kiwu na kusuvia mawithululuko. The reason we are doing this is because we're looking for partners. As you know, the conservation of our rivers can be done very well by the sand dams being created here or built. And we'll have a lot of water for the community, both for domestic use and also for irrigation, for agriculture. And we're also aware it is part of the Kenya Kwanza government plan to ensure food sufficiency, and we cannot have sustainable agriculture when we do not have water. So this is an initiative we want to do, and not just in Makueni, across the 47 county government. We have the resources, and we call upon as many partners to partner with the county government of Makueni, to partner with other counties to ensure that there's enough water. All of us were saying, my God, how can it be that we're being damaged by the rains? The very things that we prayed for. What we need, what we urgently need, is this way to capture the rain when it comes, to capture the water when it's there, and to hold it, and to use it when we hit drought. And what we're standing on here, this sand dam, is an incredible low cost but really high impact way of doing that. This sand dam, I'm told, Governor, nourishes the whole town for 1 year. So we're literally walking on water. The United Nations already has been supporting the construction of sand dams in other parts of the country, I think in Turkana and in Samburu. I remember making a trip during the drought with His Excellency the President, where we were looking out from the helicopter all across the country at dams, and he was saying, we need many more, we need many more, we need many more, and we do. And so I wanted to come here with my colleagues to learn about this technology, and then to see how we together, national government, county government, international partners, can get together in a big push to build many more of these, so many more Kenyans are walking on water. Saa ina siatilikandatika ina muthia wa vilingi wa mauvoni na muvia wi mwanya kwa kumuseisa mwendoni kwithiwa watambanya na itunthini wa vilingi wa mauvo. Nyenita wa Caroline Mweni wa Mutete vamwe na Sharon Dinda tukwende utukwa kwa ila.